Masimbonge, 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 Ela Uchihova Lela, Ngalo Musa, Yebo Masimbo Baba.
Simbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu udumediswa ke nna Teboho Masimini tsatsing la ka sheko re ka mona ka Gauteng sehlopeng se bitswang Thabeng ya Sioni ke sehlopha sa ka mona ka Sharpeville ka Shavase ka mona ke sehlopha se setle wa ba bona le wena ba batle ka mogomong o makatsang sehlopha sena ke na le ketapele ya sehlopha sena ke mokwetlisi matsatsing a ka sheko ba bitswa Bomphathi ntate dumela le ka ntatwa ha monate a ko jetse South Africa hore lebitso la hao o mang ke a ra bona ra o bona hore a ka nnete mokwetlisi o ko re jetse le ka sehlopha lebitso ke Mmuso ke Samsone ka lebitso okay ka sefane ke Ntshala sehlopha ke Thabeng ya Sioni o tswa ka mona ka Sharpeville okay ke sehlopha se ikokobeditseng haholo okay sentse se tla tseleng ena ya Clap and Tap okay se qadile neng sehlopha se sa Thabeng ya Sioni sehlopha se na le motho telele se le ka 2018 okay ka ho leto la Clap and Tap fela ka tsela ka jeno ha ne se thongwa ke bo mang bana ba thoma sehlopha se ana le wena o se fitlhetse se le teng sehlopha se ka pa go etsala I'm one of the founder members sa sehlopha se la Tate Tennis Matekane le ba bang ba rona ba teng ba ntse le dipilara hobane ke tsapa go ntho le nngwe e le wa on a foundation ba foundation ka mele be yona e strong e se go fefula ke moya la ka ba jwa okay mesebetsi ya lona e jwang o fitlhella ha jwale mekete ya mmino o ka qotsang e meholo ke le nya ba le yona kapa le batho ba hatisitseng le na le disidi kapa ho etsalang kapa ke dintho tse ntse di ikatseleng jwale ka ke tsho ke sehlopha ke sa nako telele ke hona dintho tse ding re ntse re le morerong wa ho di etsa kapa ho di fihlella sena ke step sa pele se re senkileng ka jeno sa go tlo finyella tsatsela ka jeno le na le la ka jeno ke tse ding tsa dintho tse re tla re etsetsa go sane re tsebe ho kena ho ntho tse ding tse tlang ka le bona tata ka re fe ba bui dijo tsa moya ke batla o fa bona ha ba re o re nehe ke bole ko fe bona ba re moruwa wa le hodimo o re
ntse o na le rona mona ho Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu ke itse tsatsing la kasheko re sehlopheng se bitswang Thabeng ya Sione ke sehlopha sa ka mona ka Gauteng ka Shavas ka Sharpeville ntse ke buisana re ja le komo re phura le shetla le ketapele ya sehlopha sena se setle se o se bonang mona ntate dumela Khotso ntate. le kae ntate wa Re tswile le kae? ha monate Re teng. ntate ke mang Ke Dene ke Matuane ke Matekane. okay Ba ntse ba mbapitsa Dennis. okay Ke nna o. ke a thaba ntate Ee. sehlopha sena se setle man Ke se ratela pelo kaofela. Le lebitso lena la Thabeng ya Sione. Hona le mo kileng ka le kopa teng ka dithapelo. Hore ntate Modimo mphe lebitso la sehlopha se ke tla se tsamaisang. A ba mpha sehlopha sena. Se se kana ka jeno. okay ntate wa ka hona le dikgwehlo tse ngata holo ena ya sewa se re wetseng sena COVID-19 e le phazamisitse jwang COVID-19 e lo bokantse dintho ke a tseba for dihlopha tse ngata lona e le amme jwang ke ntho tseno o bonang hore ha ka nnete COVID-19 re lo bokantse ka nnete Ke mafu le tshwaetso e bile ngata haholo. Hape le lefu le re qalang ho kopana le lona le re tshaba. Ho e bang sehlopha sena se le seholo haholo. Batho ba enta ba se ba tshaba ba dutse hae. So ke ka le hlolo la moteaphala hore be ntse re ba kana le ka jeno. But re ithutile ho hong ha hore lefu lena le a bolaya. So re tshwanetse re itlhokometse ka dinako tsohle. Ke se re tshwanetse re se etse. okay ntate wa ka ha re ba fe dipina tse ding tse pedi re ba fe dijo tsa moya ke batla ho ba fe pina tse pedi tse o batlang ho bapala tsona kapa nna ke ba fe tsona Ke iphatso. okay Ke go ba fe pula tsa lehlonolo e latele ke motshedisi. okay ba mamela Oh
le nna Teboho Masimini lenaneo ke Masimbong ke Clap and Tap TV show ke itse wena go bapalla dihlopha kaofela tseo di tsebang le tseo sa di tsebeng empa re kenya manala ho tsena tseo sa di tsebeng ke itse tsatsing la kasheko ka sehlopheng se bitswang Thabeng ya Sione ka mona ka Sharpeville ke sehlopha se setle ba founele ka hore ba o founele kopane le bona ba ke ba o phota ke ba bone ka mahlo ke sehlopha se setle wa ba bona le wena ba hlapile wa bona ho hotle a tshika nnete nako e se fedile ya rona ka bomadiba me re na le hora ile nngwe fela mona ho 1KZN TV channel 261 e se fedile nako ya rona empa wena ha o batla re tle kwana o hloke base man ha o hloke base rona re tla ho wena ha o batla re tle o fumane re teng Facebook Masimbonke TV re teng Instagram Masimbonke TV o ka re fumana le mahala nomoro ya mohala ntse ba pala mo ha o ntso shebile lenaneo lena la hao ke batla ho fa pina e ke kwalang ka yona utlwang bye bye.
Kuphi la uhleli khona masilahleke indlela somandla kawuleza yesizwe sakhosi okuphi somandla uhleli khona silahlekelwa indlela kawuleza isizwe sakhosi yaphela okuphi somandla uhleli khona silahlekelwa indlela kawuleza isizwe sakhosi yaphela sohlala sikhuleka ngoba silahlekelwe indlela sikuka amadolo baba sicela sohlala baba sikhuleka ngoba silahlekelwe amadolo baba sicela kuwe umhlaba lonke wakho kanyezi zingezakho emvelo nayo ke yakho siyabonga umhlaba lonke wakho inkanyezi zingezakho natsini mvelo nayo ke yakho siyabonga izwi lakho lizwakele ezindlebeni zethu ngoba wena uphakeme izwi lakho baba lizwakele lizwakele ezindlebeni